Reverend Canon Dr. John Senyonye owabireho Vice Chancellor wa University ya UCU Mukono niwe yabari omubuulizi mukuru nashimwete guest preacher omukiterane ekyokwetebekanisiza amazaalwa ga Yesu nakibayesere pre-Christmas mission akanisa ya All Saints aho mu Rembo Rwampara. namwe tukatandika 2:10 tumazire sande yona tutayisa abagenyi kandi turi kwetorora mu Rembo Rwampara rwona tugiziro mucisha umurembo Rwampara rwona tariho umwanya gwono gusigayire kutayikirwemo ababulizi benjiri bayikiremo twazo mu office twazo mu myanya yone korerwamo twazo mu mabanka twazo mu marwariro twazo mu prisons twazo mu police twazo mu makanisa injiri yaburwa twaza no makagabana mwe simarahanga munonga ekitera neci omugasho gwacu no kutebekanisa emitima y'abantu ebyeshongoro byabembiromo police brass band hamwe na All Saints choir. Ko era kyentusaba okwate mu mutima ko kwe kutegeera nti Katonda ono ajjudde ekisa yatuwa omwana we oyo gwe tugenda okujaguliza mu lunaku olw'amazaalibwa nti bw'omusembeza olw'ekisa ekyo ekingi ekijjudde ekisuukuliddwa akusembeza n'akusonyiwa ebibinjo n'akuwulira mu butagwa n'ovuga omwana we bw'ano olyoka oyingira mu mazaalibwa nga galina amakulu nova mu mazaalibwa ng'amakulu go geeyongera bweyongezi mukama ababeeyi okusembeza ekisa kya Katonda okusinga okukirinzalinza oba okukivuga. Abakristaayo bajja kubahiga okwikiriza Yesu Kristo okujuna amagara gaabo. Kubashibye ekintu kikuru obwire bw'okwetebekanisiza Christmas kubasa kubuulira enjiri keegi ey'okwetiisa ey'okugaruka busya n'abantu bona babiri omuntu waza kugwa nari kugarura enyuma narushabye Yesu kutwara ushanga ngo Ruhanga yakugarura busya gasha kwa Evan